Praise the Lord. Kaito kaham bini Nakarjakma Hamchajak bai Belai keno special zora morok kuk zora tangi because kaito ni kok bai ke kupulung na tangi dongo. Hallelujah. Fai oro chámung ni logi sini bekhano sing tiar klailayana sini khunjono sing tiar klailayana kaito ya fana tangi dongmani abono yasak na bagai reading layana. Hallelujah. Oh shatara makara boste kere. Thank you Lord. Nung belai kaham apa aboni bagai haina hai shep kaham zora kaham nung review ka Lord. Oh hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. सारी महिमा तुझे देते हैं. Subraiyung thani bebak ya faro. Oh hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini Nakarjakma Hamchajak bai Fadi sengbu kau reading layan. Kunjuo kegeruk layan. Fadi kaito ni kok ni bagai reading layan. Tangi male. Dini bu kaitor belai kupulung ke jini lang mo bini kok bai ke supungna tangi dongo. De sing teba excellent nung de bu kaham nung abo kaitor musung zago abo ni bagai ni bini kok bai ke sing ya pressure na musung zago. Hallelujah. Praise the Lord. Jepro bini kok jini lang mo kupulung mo boido sing teba tazango. Hallelujah. De jini bising te kebang ma signs and wonders te wana ma sing samung nung zago. Hallelujah. Tangai because kaito ni ko ba samani bagai kaito ko ba ya prishamani bagai. Hallelujah. So ojora kaham obnini bagai se ojora kaham ani bagai se ojora kaham chini bagai se kaito baithang sramai ramani kaito baithang arrange khlai ramani faidi ojora kaham sung maganan khlai laya bini mungkusuk ni bagai. Yes kaito ni mungkusuk ni bagai bini kingdom ni bagai. Hallelujah. Akoga sung kuplongoi ya pri kuplai ke sung shalai shiwana hake kaito ni mungkusuk ko lobjak sinai sini babu ni mungkusuk ko lobjak sinai. Hallelujah. Sung besaka hamse sung hamchajak busase belai kena pangrang busase. Hallelujah. Oh raba shiteri makaya raba khara boste keri. Thank you Lord. Zora kaham nini se Lord. The time is yours Lord. Submit unto you. Borita karaboleri maste keri. O zapakayara matara bakayara boste keri shingeri bakarala baste keri. Thank you Lord. Nangkaham. The body of Christ. O nini se Lord. Subraiyung nung chini bokrok jeng nini bushak se nini bushak ni pot se seng Lord. Hallelujah. O raba shekeri makara baste keri. Koroksa je gerengzak laiber Lord. Borong ni shako nini tui ketana sarsa wiru Lord. Hallelujah. Sung hamchajak se Lord. Hallelujah. Bemani yogui akahamo sokpai jakse sumsok ni yogui kahamo sokpai jakse thuimung ni yogui kethango sokpai jakse. Hallelujah. Bigrani yogui alai dau sokpai jakse belai kaham position sokpai jakse loni ni jari siabo. Hallelujah. Sini bekhano ozara ni thani submit khlai ro Lord. Sini kundu ni thani submit khlai ro Lord. Sini body ni thani submit khlai ro Lord. Use Christ ni glory ni bagai ni mungkusuk ni bagai sungno. Hallelujah. Hallelujah. Oh ribashite ribakarabala rabagara moste kere. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh hallelujah. Hallelujah. Thank you Holy Spirit for your presence. Thank you Father. Apa zefro nini mungi sung kutumo nini presence dong Lord. Apa nini mungi sung kutum sak Lord. Nini mung bai ke sung kereng lai sak Lord.
Nini presence ni bishingo tongo Lord. Nini mungkusuk ni bagay sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord nini presence ni bagay. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Hallelujah. Church padi. Sekay ito na hambay relayan. Church padi sing kay ito na hambay relayan. Padi bini mungkusuk na sing loob layan. Padi bini kong ni bagay tiarang layan. Padi pola bay tuy dulzak na bagay sini sak na sing kay ito tani bedo giri layan. Yes Holy Spirit. Nin tani submit klay. Yes Father nin tani submit klay. Yes Lord Jesus nin tani submit klay bebak. Oh, riba riba shitiri makarabalara bastekere. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Ozora din tani submit kayo, Lord. Jini prengai ka ham nang se Lord. Nang se sini paising ka sabu sunu kebangi manai. Nang se sini ngi samung klai tong sung tangai kese nang nai. Kwplaisa Lord. Oh, hallelujah. Thank you so much, Father. You are everything in our life. Your grace, love is enough, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Church reading di kaplay kok ni bagi. Church reading di Hamchajak kok ni bagi. Hamari ganang kok ni bagay because kaito bini kok bai ke chunu te kaisa level of promotion khlayi upgrade khlayi ya pressure na musung jago fadi. Hallelujah. Ozora erengya oba hai no time pass khlanya bagya so kaito ni ko kupulung na ni bagay se. Hallelujah. Thank you Lord. Amen, amen. Hallelujah. Pari sini alam bak klok layana. Sini Bible sing klok lainai. Te kai to ni kogo kupulung nani bagay. Padi sing jo to no. Tiarang layana. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kabang maborok hospital klaijak. Tini kabang maborok accident klaijak. Tini kabang maborok ni lang masoka. But nini ani abahai englia. Sing hospital klaijagya. Sing accident klaijagya. Hallelujah. Praise the Lord. Sing bozagawo. Soy kaito ni akang kung bishingo protection bishingo ak saklomo hamari bishingo sing. Hallelujah. Praise the Lord. Tangmale sini kaito rasika kaham. Sing no kibiya, sing no yakaria. Aha. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi chámung kaham nini bagay ready. Sumung kaham sung sumui tong lai. Hallelujah. Praise the Lord. Zen nini lang mau tong mani. Abuni bagay nang kaito na hambay ready. Praise the Lord. Tangla kaito na lo belay ka hamjaku. Borok ni lang mau tamo nang samung nang mung te richum si misanango. Abuni slay te mung sapano nangya. So samung nang mung nini tongo richum nini tongo. Hakhe ze borok ni ngai nang mani abun nini lang mau tongo. Kaito na hambay ready. Hallelujah. Borok ni lang mau tebo tam nang male o ketang tong na nang tini ketang ni bagino kok sawi tongo dung durgoi tongo imano bup yagrok buprai tongo imano. Hallelujah. Tangai ketang ni bagai kaito remani lang ma nini ani bisingo tongko abuni bagai. Hallelujah. Praise the Lord. O je busak obo sak ni musung di thana bagia obo kaito ni nokthar se obo nini je busak obo kaito ni nokthar kaito ni tongmani thaise. Hallelujah. Praise the Lord. So kaito ni tongmani thaise keba obo kaito ni mungkusuk ni bagai sing nani dakna. Hallelujah. Praise the Lord. Haina sak musung te ya prishana bagia. Chini kaito belai kaham. Hallelujah. Praise the Lord. So tong toksidi
땅이 흰말에 까이토 아쉽게 까함 미니 섬다리 사슬라 예수 그리스도노 어승사라로 허르마니 바이 니니 아니 까함 응카 똥턱시디 지슈니 바한스 각작마니 바이 니니 함야락 함르리 자카 똥턱시디 지슈 비그랑 파이마니 바이 능근ang 응카 똥턱시디 지슈니 트이꺼석마니 바이 니니 숨속 나카르자카 똥턱시디 뭐 트이 끝항리 바사마니 바이 능 앙보 못항 자카 트이뭉어 승끄리카 쉘랭어 승끄리카 소이 무샤니 포지션을 석바이카 사분이 자르 지슈 크리스토는 자르 똥턱시디 똥턱나 저라스 어보 할렐루야 따먹디 아니 분이 하이랑 그르이 달랑 그르이 가리 그르이 자가스 그르이 먹나니야 깝다니야 손으로 마사나니야 땅을 흰말에 그냥 까이토 니니 로기 똥고 말리 까이토 니니 로기 똥고 바부카함 까이토 니니 로기 똥고 번노노 키비야 번노노 야카리야 말릭스 로기 똥고 훈께 그냥 까이토스 로기 똥고 훈께 너나 함작네 니니 바부스 로기 똥고 훈께 승산이 뭉서스 그르이 히니는 땀니 바기 와나자기 똥 땀니 바기 는 끼리 자기 똥 어버 와나나 저라야 어버 끼리나 저라야 어버 순드로나 저라야 어버 벨라이 카스랑의 야프리샤나니 저라시 할렐루야 벨라이 볼리케 지슈 크리스토니 몽바케 야프리샤나니 저라시 할렐루야 어 승사베 쪽나 하워 까이샤 몽노 야파르자고 아몽 응카 지슈니 몽 enough in life because the endless treasure 파이플라이아자 선포티 지슈 크리스토 왔었던 거 할렐루야 아 지슈 크리스토 타고 벌었던 니니 비신 것었던 거 할렐루야 아니 비신 것었던 거 찐이 비신 것었던 거 하게 능앙하이 근ang 능앙하이 알라이다 능앙하이 시큐어 능앙하이 벨라이케 함사작 테이케버 파노 그레이 가스랑디 할렐루야 프레이스로 똥톡디 찌리 까이터 벨라이카 함 버스는 키비야 야카리야 에멘 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 할렐루야 Praise the Lord. Sini kaitor belai kekah. Hallelujah. Padi abun bagina sing elamaga tam sujak tong sing lai-laian. Praise the Lord. Hallelujah. Nang serai ke nuk dai. Jeffrey nang romance khulogui nayo. Ara okong sanai tam hunai. It is through faith that a righteous person has life in himself. Hallelujah. Praise the Lord. Tini nang ang 아쉽게 함사작 포지션을 석바이마니 어버게 거럭사 소돈의 쓰는 나하르마니야 할렐루야 바이게 by faith 포이투 바이 지수 티마노 능문 누기야 앙문 누기야 피아바 누기야위 포이투 클라냐로 함사작 흔만에 아버노 쓴 사이만카 아버는 바이 지수 티마노 아사이마노 쓴 누기야 파노 쓴 버카바이 포이투 클라이마니 바이 티니 함사작 소이사 숙작 소이 righteous position을 승석바이캬 because of faith 포이투니 자리 할렐루야 praise the Lord 할렐루야 제 포이투 클라이가이 버럭 감사작 포이투니 마네타모 누기야 파노 누카 만야 파노 만카 석바야 파노 석바이캬 흔만이 아보노 포이투 할렐루야 praise the Lord 능 또무노 지수 크리스토니 바한스 각작원이 바이 니니 베마르 함카하니 포이투 클라이용게 능 벨라이 함사작 능 또무노 지수노 버카바이 포이투 클라이마니 바이 능 까이토니 모콜라 까함은 카니 능 포이투 클라이용게 yes 능 까이토니 모콜라 벨라이 까함 능 또무노 by faith 지수노 수브라히니 거시마 바이 머탕자고니 사이만의 어 지슈 능세아니 수브라히니 것이 운게 능 벨라이케노 yes 함사자 they righteous person 할렐 they 머탕작 포지션을 능 석바이캬 할렐루야 지슈 니니 바기 아니 바기는 비그랑 파이훈의 능 클리어응 수가 사이만 수간게 사이만 시디 능 벨라이케는 그랑 포지션을 석바이작세 땅이 흰말레 보이도 클라이마 바이세 거럭사 버럭 거럭사 까함 버럭 땀은 못항작 모노만 까함 포지션을 석바요 할렐루야 praise the Lord 능안 사보노 보이도 클라이 그 당지셔노 보이도 클라요 아지슈 사보 지니바게 랑마 아지슈 사보 지니바게 라마 아지슈 사보 지니바게 못항작 몽 할렐루야 praise the Lord bebak kubui bono kaham bono ketar bono hamzak mung bono a hamzak mung a kubui a ketar a bebak 아 지슈 타복 버러 니니 비싱거 아니 비싱거 땅이 흰말에 어 지슈노 승벅하바이 보이도 클라이 부크바이 수브라이니 거시오이 성 야사게 나라이캬 타복 지니 랑마니 말릭 사보 지슈 크리스토스 말릭 제노 콩고 똥거 안노 콩고 시고 하비 만냐 제노 콩고 말릭 똥거 안노 콩고 테 케센 그르이 제노 콩고 말릭 똥거 아라테 케보 토카이 파이 만냐 니니 누콩니 말릭 니니 랑마니 말릭 지슈 크리스토 파이캬 능테 토카이 자클리야 소이탄 타이 니니 랑마 급라잉 파이 만리야 땅이 흰말에 능 말릭 그낭세 할렐루야 니니 말릭 사보 아버 지슈 크리스토스 아멘 할렐루야 praise the Lord 가스랑디 카똥석디
Bemano nang tang kirizagi to nini logi malik tongo am malik ni mung tamo Jisu Kristo o Jisu ni mung bahai 판그나 어 지슈니 몽 사부니 바게 속나 하타이 승산이 저또 버럭럭니 바게 땅의 현말에 어 몽거서 판똥고 어 몽바이 베마르카로 어 몽바이 한야하모 어 몽바이 랑마마노 어 몽바이 베박노 응고 어 몽바이 아 베마노 사디 get out 네 어 몽바이 사디 아 라마사야 삼뭉사양의 똥마노 벽작시디 사시디 헤니 사디 할렐루야 어 몽고 판똥고 지슈니 몽고 판똥고 Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Jishuni mungno je bishas klai, poito klai, yapri shanero, borok belai hamchajak, borok ni bagi thui mung kurika, kethang simisi kupulung wngkha. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagi no, tong thok di khni sao. Tamuni sa, tong thok di hini sao. Romans chapter 4, verse 78 to 99. Romans chapter 4, verse 78. Romans chapter 4, verse 78. Tamni sajaga David belai keno lop samani korang kotorke kaitor bai chámung hamya Nakarjakma bai Hamchajak. Yes, nini bebak chámung hamya tongmaro nakari rwjaka kaitor bai nang nakari rwjakse kaitor abono hwnwi rwjakse aboni bagai nang tabu belai Hamchajak. Hallelujah. Sumsok Nakarjakma bai Hamchajak Sumsok grei khlai rwjaka nori rwjaka a borok belai Hamchajak ni sao Subraiyung Sumsok romjagya borok bo Hamchajak. Hallelujah. Subraiyung Sumsok no remove khlai rwjaknai nori rwjaknai borok Hamchajak ni sao Romans chapter 4 verse 78 to sing nogo. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrangdi khatong thokdi tangi hinmale nini Sumsok Nakarjakma tangi hinmale nini bemar krei khlai rwjaka tangi hinmale nini bigra krei khlai rwjaka tangi hinmale nang shelenglia busani position o sokpaikya Jisu asike chámung kaham khlaikya Jisu cross sakawa asike chámung kaham khlaikya nini bagi profit wngkha ani bagi profit wngkha nini bagi kaham wngkha ani bagi kaham wngkha o kaham ni bagi ba tong tongna ni adiba o kaham ni bagi ba bagrum barsana ni adiba o kaham ni bagi ba khasrangna ni adiba o kaham ni bagi ba musana ni adiba 파이디 지슈 니니 바기 kaham 클라이르 마노 할렐루야 능 사이만 시디 떼똥 톡 시디 지슈 니니 바기 트이 거서 그렇카 비니 트이 그사르카 비니 트이 거서카 아보바 숨석 소이르 자카 숨석 노리르 자카 지슈니 바한 스각 자카 블랍블랍 그 스각 자카 트이 째사카 바한 오리카 아보바 베박 함야 조토 disease all kind of disease hallelujah bebak hamya bebak disease bebak virus bebak the problem hamri rwjaka kaham khlai rwjaka shaiman sidi abuni bagai tongthok sidi hallelujah Jisu Kristo kuthunyo mesene kuthangi basamani bai ningbo o Jisu no bkhabai poito khlaimani bai o Jisu no Subraiyung hini gosimani bai aje kuthang Jisu molbromni je kethang Jisuni thani tongmani a kethang ni ningkha tangi hinmale Kristo bai thansang jakro borok ketal sengo thimung borok ni bagai kerika kesam borok ni bagai kerika hamya borok ni bagai kerika bigra borok ni bagai kerika tangi Kristo bai thansang jakro borok ketalango kesam kemai thangpayo ketal simisi kupulung ongo hallelujah praise the Lord hallelujah o kothoma kahamno nini takuk no share klairedi nung simi takhnadi te khoroksa nini takuk bo khnasiteng hallelujah share klairedi tabukno borok bo khnasiteng borok bo muthangjak mo sokpaisiteng naigi sing hamjagu hnoi mairum baglayo hamjagu hnoi risum baglayo hamjagu hnoi jaga baglayo abo bebakno kmai thangnai jar salsak pai thangnai jar but nung tomono Jisu no yapari riman hungke nung tomono Jisu no yapari ro okothoma kahamno nini takukno nini bukukno nini jati masakno nung tomono yapari ro hungke molbrumni langma bining nai phiyajat langma bining nai molbrum bo kaitor bai tongi manai hake nung bobono yapana nangko nini takuk ni thaniwo nung bo hamjak mungno yapana nangko nini takuk bukuk nini jati masakro ni thaniwo nung tabuk saimandi yes mairum yapanai yes richum yapanai yes jaga yapanai bebak no thik tongo apuni slaipon tebo yapana nangsukmani ketamo Jisu Kristo no se hallelujah apuni slaipon tebo nangsukmani ketamo kothoma kahamse o muthangjak mung kokse o muthangjak mung lamano sing yapana nangnai faidi obuni bagasi sing ready inglayanen hallelujah praise the Lord khasrangdi
Tini hamzak mung punugu huni borokro kebang ma mani kini roklo rwui punugu tonglayo piaba abo kahamno hamyaya a hamzak mung botongna ni nangnai abono bosung yapana nangnai piaba abuni slaipana nangkok mani ke bobo molbrum ni langma se a molbrum ni langma ni bagi tamunang kothama kaham nango a molbrum ni langma borong ni langma sokpanya bagi tamnang kothama kaham nango Jisu ni kok nango Jisu thima ni kok na sanan nangnai hallelujah nini bagi kaham klaik langma abono nang sanan nangnai nini bagi thik keplai basa mani kok nang ning takuni thaniwo nang yapari nangnai bobo tomono buziu hunke bobo tomono khanaka hunke bobo tomono poito khlai hunke bokai tani moklo kaham category sokpai sinai te Jisu no Subraiyung ni gosima bai bobo motangjak sinai abuni bagino sengsaro seng hamjagai kebang ma yapalayo abuto tongnai ni tongnai abuni slaipan nangkuk mani ketamo molbrum ni bagai hallelujah abuni slaipan nangkuk mani ketamo molbrum ni bagai je langma a langma ni bagai sengta maklai lainai hallelujah a langma ni bagai sengta maklai lainai seng kothoma kam tangi ma sailai sabuni thaniwo sini takuk bukuk rongni thaniwo hallelujah obo nogo asugui tongnani joraya Jisu phainani sampa suka abo tabuk phanangi mano abo diboro phanangi mano abo sarik phanang mano abo hordi boro phanang mano hallelujah praise the Lord so asuk end time sung tongo asuk pai thak jorao sung tongo o jorao Jisu bini borongna na phaina tongo tomono nang angto Jisu ni borok wngkha sung khobjagai thangnai tomono tabuk phana sini takuk bukuk nang je borongna hamjago hwnwi tongmani a borok tomono karja kele bahayengai borok ta karjak thang borok bo Jisu phaipro kalai sakang tisai talangjak siteng palke seng thanglayane phaibi abuni bagai borok ni thanibo kothoma kaham seng tuni rilai siwane hallelujah praise the Lord so abuni bagai tongthokdi tangi himale sumsok kakha krikhani saimana reke khapang serangi tongthogo hallelujah nini bengal loan suna nangmani se sarkar haike ba government declare khlai rekha nini loan mukobang khangke nang busuk tongthokno ha a kisisa yes an loan mukup khlai rjanga bisa asuk tongthogu hungke nini sumsok permanently remove khlai rjaka nang busuk tongthoknani nang tabu hallelujah nini saya permanently delete khlai rjaka nang tabu busuk tongthoknani nang hallelujah praise the Lord nini kebang ma je problem tongmani kebang ma poza tongmani bebak na nori rjaka tabuk nang busuk tongthoknani nang abuni bagino elam bago sawo tam hnei kaitor bai sumsok tei hamya nakarjak borok hamchajak hwnwi sao nang kaitor bai sumsok nakari rwjaka nang kaitor bai kebangma bemar bai nang khajagoi tongmani aroni nang hamri rwjaka hallelujah praise the Lord Jisu ni thei kosok mani bai Jisu ni bahan sakakjak mani bai Jisu big rang mani bai nini asika kaham wngkha nini asika profit wngkha nang tomono saiman hongka ba bagrum barsai mosasidi sirigi sasidi ani Jisu ani Subrai bo ani bagai samung kaham khlaikya ani sumsok na nakari rekha sasidi nini bukok bai ang tabuk nakarjak borok se Jisu Kristo ni bisingtui ang asuk kaham sokpaikya tabu kaito ni moklok ketharse kahamse hamchajak bemar kerikya bigra kerikya sasidi saplai mang tongsidi obukok bai ok kaham no sasidi ok kaham no te correction thani khana residi testimony residi tangi hinmale kaitoro singbelai hamchajak hallelujah praise the Lord so khasrandi khatong thokdi obo mogi tongnani joraya obo sengsarno tui wananani joraya obo sengsarno tui wansuknani joraya nang sengsarni diba suknahani borok wngkha nini wansukmung suknahano tui singthai nini wansukmung kaitoni kokno tui singthai nini meditation kaitoni kokno singthai sengsarni kokno tuya sengsarni plan no tuya sengsarni kebangma discussion rokno tuya kaito tamu phurung kaito tamu dagi kaito tamu yafar aprong tui wansugoi keplaike yapri shanani jorase hallelujah praise the Lord kaito kaham bini Nakarjakma Hamchajak bai oh hallelujah oh shakathalari mastekire abuni bagino sing Romans chapter 3 verse 22 sing nogo okay we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ ni sao kaito ni mokolo sing tangai kaham hunmale sing sini poito kai Jisu Kristo ni phaising khlaimani bagai hallelujah nang Jisu no poito khlayu bokhabai hinke nang hai kaham te kri kaitoni mokolo tini kebang borok nijini samung kaham baike kaitoro impress khlaina nailayu angor samung khlaikya nini samung phaisingo kaito nojoria nini bisingo Jisu Kristo tore tongkre abose kaito nayu tomono Jisu Kristo nini bisingo hunke tomono Jisu Kristo nang baino hunke nang kaitoni mokolo belai kaham belai kheno tang himale Jisu no poito khlainero kaitoni mokolo tamung kahamungo kaito bai kaham huni romui najago hallelujah praise the Lord khasrangdi abun bagino kha tongthokdi chini kaito belai kheno kaham
bosno kibia, bosno yakaria. Hallelujah. So we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 22. Belai keno srai ke sejak. Tamunai sing sini poito sini asama sini bebak sing Jesus Christ ni paisingo remani bai tamungka kaito ni mokolo sing kaham wngkha ni saw. And this is true for everyone who believes ni saw. Je poito klaine borok ni bagai o belai no kuwi kok. No matters who we are. Tabuk nung sabo abo matter klaya. Okay, nung rapist pa nung itong rasidi, nung murderer pa nung itong rasidi. Yes, abay samong klay kibika, nung butarjang lan simis zugong itong siwa sengsaro. Okay, thik no tongo bebak no, but sengsa ni bagay abo tuimung ni tomong ngi mano. Okay, but obviously saya klay kengka to I no tongo zokto insini Indian constitution tongo nung saya klay mana obo ni mantai nung manai. Okay, I ningke borok no tam klay saya klay ke butar mongo telango. Phiyaba kaitor ko obohaya kaitor ko tamnai nung slaijak thang abonayo nung kahamo fighting abonayo nung ketang kemang tongthang abonayo nung motangjak thang kaitor abo musungjago aboni bagay no tomungno mungsasuk sayo nung engage ngi tongikya mungsasuk go nung kelegi tongikya mungsasuk bai hamyangi tongikya mungsasuk samung kaham samung hamya panang kana okay sam nung mung hamya panang kana akyo tomung hamya panang kana jesa category phan nung kelaijak engsidi tomungno nung khaki film bagay tiar hengke tomungno nung jisuno poito khlainya bagay tiar hengke nung tomungno bokhabai bono poito khlainya bagay tiar te Subraiyung gosina bagay ready hengkangke nung Simon sidi nung kaito ni mokolo belai kaham category nung sopai mansinai tangi hinmale nung poito khlaimani bai kaito nono kebagi bini nukhuni boro bobai baksa bini busak khlai nono tonsinai tangi hinmale kaito kaham mungnani bagai kuno category abahai high class poralekha ganang okay abahai signature khaina kereng abahaya nini bokhawo nung Jesus Christ no yasakna bagi ready da obokhabai nung Jesus no poito khlaina bagi ready da obose tangi mala poito khlaima bai simise kaito ni thaniwo khoroksa joto borokno tam kaham hwnwi romjago nung Jesus Christ no poito khlaio hunke bokhabai tei nung bono Subraiyung hwnwi gosiu hunke. Hallelujah. Nung tomo Jesus no bokhabai poito khlaio te Subraiyung hwnwi nung gosiu hungkangke kaito ni mokol nung right. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi hinmale lama hisabe osungsara sabno rohor Jesus Christ no se rohoro sini kaito no kaham mini Nakarjakma Hamchajak bai tini gobang boro okongno khnatok jaglar phiabo nung kethang tongmani obo nung samung kaham sai tongma bagiya kaito no khairogoi kethang tono kaito no khaki pili hnei jorarei tongo aboni bagasi nung kethang o sungsar je nung nugui tongmani obo nung snamani ya obo no snamnai tongo a snamnai ni mungno kaitor o sungsar khasijak buya sungsajak buya haipono ksawi tongo tangei because of kaito ni a knowledge kaito ni a fan ni bagi. Hallelujah. Praise the Lord. So nung jasukmana reject khlainya naidi okay saksangna siu hnei naidi manya tomon nung siu hungangke mungsapon gri jagao thangdi ara saing saisung mungsasa khlaisai naidi no manya nung tangin male bufang buslei bufangni bathai sanake bufang buslei nangnai okay nung mungsasuk samung maiphan sanake nung maislei nangnai okay tabuk nung songiphan sanani hungangke okay mungsasuk maniphan nanglana a manai tambai sanamnai kaito bai rojak mani bai mas sanamnai mungsapon nung saisung mas manya bebak tini sukjora nung manai tongmani bebak kaito ni jarise satung mani tongmani obo nung aji mani deba nung se basana lero satung panani leria. Okay, next samung kalayo hne busy hne saiman slai biangi mano but hor anglani aba bini taimano bo ongo abu nini morji baya abu nini gyan baya abu nini buddhi baya kaitor baithang bebak no khlai tongmani bagise nono hamjage nono khairogoi tonma bagise maybe nung bo phani ba hamjak no saimen yangai reject khlai nung nini musungti himi tongi mano but abu nini morji thangdi no problem nung nini morji nung thangdi no problem but kaitor khairugo nono kaito nono hamjago aboni bagen time to time nobar mani tongo time to time satung mani tongo time to time okay samung mani tongo time to time bebak nini nangmani bebak nini langmo ed ngi tongo. Hallelujah. Nang saksana show hon bole bukhokhaga muthubui tongi naidi nobar sara tongi naidi nang tara thangno nang saksana show hon bole satungo nang ta tongdi rok bisunga habui tongi thani hakoro habui tongi de nang kthangna tongno naidi no saksano borok siu simise hni gosilayo phiaba a bo jaga tongi bo sakno siu hni tong bo saisi manya abuni bagani srai sraingdi kaitor kaham nung tini asukhe
제스 캐터고리 파는 똥등 하이 파는 능티니 끝한 아부 까이토니 자르뇨 번너너 함자고 번너너 짠스를 똥고 가 기필리니 사이 똥고 기필리 한께부터 니니 배판 기필까 한께봐 몰 브롬니 랑마 니니 잉나이 기필까 한께봐 몰 브롬니 알라이다 니니 잉나이 기필까 한께봐 the authority power 아부 니니 잉나이 니니 부쿰니 꽉바이 함야 함나이 니니 부쿰니 꽉바이 할렐루야 부타이 타야 마타이나이 니니 부쿰니 꽉바이 무타이 함야 폴라 함야 맞고 똘나이 니니 야궁 하마리 니니 약 하마리 니니 부쿡 하마리 제 타요는 야궁 러이나이 아로나 하마리 제 타요 약 러이나이 아로나 하마리 할렐루야 제 너는 디클레어 클라이나이 아버 하녀 응나이 능 떠무는 무슨고 버카바이 보이토 클라이 수브라이 히니 것이 왜 야프리 샤위는 파이냐 무슨 흑가게 니니 비신데 와나마 신자 사몽 녹작나이 니니 비신데 까이토 사몽 클라이나이 너너 유스 클라이나이 버사꺽 하나야 너 꾸는니 너 부파 자가 সম্পত্তি 야파리야 부사꺽 하나야 너 녹니 엉커리 타나냐 꾸는니 너 함자기 만냐 알라이다 너 야파리 만냐 능 부사꺽 하나야 나 무슨 켜봐 응디 부파니 판 부파니 সম্পত্তি 아버 니니 응락 떠무는 능 부사꺽 하나야 hin가봐 지슈노 버카바이 보이토 클라이시디 수브라이 히니 것이 파이시디 까이토 어버는 무슨 자고 성 예수 그리스도의 비니 타이는 파이팅 흔의 라마 타북 예수 그리스도 시미세 할렐루야 praise the Lord yes 능 꼭 하나 위 떠무나 예수 능 아니 라마 능 아니 수브라이 능 아니 뭐 당나 히니 제프로 능 야프리샤나이 까이토 ni kok no nang khnamani bagai kai ter mani lamau nang himpai mani bagai nang busaka hamang mani bagai pan ni bagai sinai authority ni bagai sinai ni bisingte wana ma singsa samong khlaijak sinai te belai khna kai ter mung kusuk lobjak sinai hallelujah praise the Lord ani hinai ang siu hinai ya prisharata thangdi ang abo kai ter simisi goshui mano ke khoroksani pan kre ang hinai gosinani nang ang hinai gosina musungla ani no okay bozagau nang tangja cái từ mani hawo ninia tamai neng tang nok tang tini bupang nango hasing nango ha nango boro okay simen i bebang nango na boro ni phayabo kai to ni সম্পত্তি jabo nini krei ani bupang ni hmayu boro nini bupang neng da sanam bupang ha ani langma ni hlayu nini de babo kai to mani se ani busa ani bihi ani nukung hnayu tamu tong nini mung sapon krei tamu kaito nono yakin nang mung sapon manya so kaito ni mang sebeba jepro o kaito nini se ning sai mannai malik jepro kaito rangnai afro se kaito ni lang mau samong khlai mannai o kaito ang nin thani submit khlayu sak bedogori honi nang jepro bedogori nai afro se kaito samong khlai mannai ani hin khang khang gale ara mung sapon mannani krei hallelujah praise the Lord nini kus krin yang ani hni tong ka ba nang butu aya diba bebak kai to ni mangse o kai to bebak nini mangse ni nang jepro sanai ara se phan tongo hallelujah praise the Lord ani butuwa hni ko shimani kalayu nang jasak ani hino asun nang butuwa jasak ani hino asun nang butuwa jepro nang jasak kai to ni hino nang hasian ganang tekre hallelujah o kai to ani langma nini se ani bukhok nini se yak nini se yakung nini se sadik jaga সম্পত্তি nini se nukhni borok nini se bosa nini se hig nini se hallelujah sadik sakiri nini se business nini se nini sadi himi tongle o kaito zarni nini se hallelujah mungsa sai tongo o kaito nangrumani se sadi kaito no praise kaito no love di nini lifestyle nang bahangi tong nai di nini bising di kabang borok hamari manai nini bising di kabang borok mo thangjak mo sok painai tangi hinmale nang asuke kaito no borom rena simani bagui je babu no borom rena nenrungo je buma no borom rena nenrungo borok ni langma umor kolok ango hallelujah praise the Lord je buma bufano borom khlanya rengo a borom ni umor extend ngo bodati langma soya bini langma extend ngi thango je buma bufano borom rena rengnai rok borom ni umor kolok ngo ake sungsani nini ani babuno sung borom remani baise sini umor kolok ngo hunke soi sanamnai babuno borom klaimani bai sini umor busuk lokno abo a umor ngkha mol brumni umor se a umor ngkha payazat umor se a umor a langmangka pai playazat se hallelujah praise the Lord amuni bagana saimandi sungsani ama babuno respect borom honor klaimani bai se umor extend ngo hunke nono sanamnai ana sanamnai ani ama ani babu chini joto jati masakna sanamnai borogno sanamnai kaito no borom respect remani bai nini umor bahingno abongkha mol brumni umor se abongkha payazat umor se abongkha mol brumni langma se tabuk nung
bahike yapri shanai nini thani ose hallelujah nini ama babono nang respect redi nini umor lok nai aba haikeno nin nono sanamnai joto borongno sanamnai kaitono respect redi nini umor mol brumni engnai hallelujah nang tomungno kaitono respect rena musungke lama tabo kaisano Jisu Kristono bakhabai ke poito klaidi shadi Jisu nangani subraise shadi nini bahan sakakjak mani ba hamya hamka shadi Jisu nang kering phaima ganangka shadi Jisu nini thui kosongmane Sumsok Nakarjakma shadi hallelujah praise the Lord kaito kaham bini Nakarjakma bai Hamchajak oh hallelujah oh rita karaboleri mostiki shingeri kayara bakara mostiki hallelujah kubuinyo Jisu Kristo krosaka thimani bai nini ani bebak no ruzui namani bai hamya saya sumsok okay ak seleng ak rwui bigra khangra bebak no ruzui namani bai nini ani kahamungkha nung satabuk o kahamo yapri sapanya bagai redida o kahamno goshina bagai redida ang kahamungkha nida goshinai na ang hamya nida goshinai ang kahamungkha nida goshinai ang hamsugyaku nida goshinai ang ganang nida goshinai na ang bigrang khane goshinai ang seleng nida goshinai na ang besah nida goshinai ani langma molbrum ninka nida goshinai na ang thijanai tongkha nida goshinai tabuk nini thanisi bukhugle nini se tabuk nini thaniose oh hallelujah shakatalari mostekeri ang kahamungkha nang goshina na musong Jisu Kristo ni thei kosok moni be Sumsok Nakarjakma Jisu Kristo ko khnamani bang kahamungkha nang goshinai hakeba ang bigra ang khangra ang sugya ang bekar ang sia ang thisinai thimasa siu aba haja goshinai nini thaniu choice tabuk nung tamno goshina musong nini bukhuk nini busak nini thaniwo freedom kaito ririkha adam jepro buthaisana nai tongo kapsake buthai shegi neman kamu kaito naya borokno freedom risanamu nung tomung sidra tongna musungle tongidi kaito nono bada reglak nini choya sabo nung su tongna musung ke taitam khlayo tongba nung samung sidra sana musungo drugs nana musungo nadi kaito nono bada ri abuni bagai phiaba nihi oba ani kaito dagi mania ani kaito Jisuno poito khlai ni se dagio ani kaito Jisuno Subraiyung ni goshi ni se dagio ani kaito ana kahamse khlaikya ani kaito ana Hamchajak khlaikya thuimung krikya ang alaida se ang kahamse obono nang goshinai haikeba a drugs no nang goshinai a samung shitran nang goshinai a tomung shitran nang goshinai a walai mung no nang goshinai a nasle mung no nang goshinai a kathalaya no nang goshinai na kaito kaham khlai rumani a hamjak mung no nang goshinai a kathar no nang goshinai tabuk nini thanibo tomuno nang Jisu Kristo ni thimani bai nini kahamungkha ni saima nongkeba sasidi o Jisu nini jari ang kahamungkha nung tomungno Jisu Kristo thui kosok rwui Sumsok Nakarjakma bai kathar wngkha ni saiman ka hangkeba sasidi o Jisu nini bisingtei ang kathar wngkha sadi o Jisu nung bigrang phaimani bai ang ganang wngkha o Jisu ani bemar krikha nung ruzui naka o Jisu ani bigra krikha nung bebak no bigra naka ganang wngkha ang gosisidi hallelujah praise the Lord kaitor busuk kaham naidi bosuno kibia yakariya abuni bagine kebo phano demand khlainai krei o Jisu nung phaisidi sini bagi thui phaisidi kroso kanta bujak phaisidi boli rejak phaijini kebo phano request khlainai krei kaitor saimano bini bosarok tamanangai tong o borok munishu sakni phanbaite agugui manliya sakni phanbaite himi manliya abo kaitor saimano abuni bage lama hisabe sabno reka Jisu Kristo no reka tamuna o Jisu nung poito khlai yapri seu hungke Subraiyung ni goshi hungke nunghai Hamchajak te kebo phana krei tang hinmale Jisu no Subraiyung ni goshi nero Jisu no bakhabai poito khlai nero a borok saiman kaje bini Sumsok krikha hanai hallelujah nung poito khlai manya ko maneno nung sangsar kuluk tongna musungo nung Jisu no yasak na musungya maneno nung sangsani tong tok sathok temporary no nung hamjago eternal no nung hamjagya temporary ba eternal phelayo nung sangsani temporary tong thokna da choose khlainai na kaitoro molbrom ni tong thokna da nung choose khlainai nini thaneo suble nung bobono choose khlaina musu temporary sangsar na eternal kaitor bobono choose khaina musu that is your choice nung je no choose khlaina musu go abono no choose khlaidi hallelujah o shakatalari mosteke kaito kaham bini Nakarjakma bai Hamchajak kaito ni kogno nang khanadi buzidi yapri shedi nagi nini phan boba hake upgrading pai nini authority bage upgrading pai nini lifestyle busuga kahamang naidi hallelujah bini kabang borok okay kami thanglai Jisu ni kogno sanani ne kaham phiaba ang sawo puila nang Jisu Kristo na tomungo basadi
Halleluya. Kaitone kok bai kupulung di. Jepru nini thani Jisu nukjangnani siangnai. Nang yapri shemani nukkasa borok selaijaknani siang sinai. Tangi male physical Jisu no sengke khoroksani thani tlangi phunugui manya. Ba Jisu bisingo tongmani amari tomno chini thani nukjakangke borok nini lifestyle nungwa baise selaijaknai. Nini kok thai thaisa khanama baise borok ni langma change saknai. Yapri judangi thangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham bini kairakma hamjakma bai flya. Amen, amen, amen. Hallelujah. Abuni bagino sengnuka Romans chapter 3 verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Haha. Jung Jisu Christani thaniwo poito khlai ma baise kaitor ni thaniwo seng kaham ungo. Nini samung kaham khlai ma bagi buya nang pora lekha ganang abuni bagi buya nang sakri khlayo abuni bagi buya nang buino mai bagi saru ri bagi kanru abuni bagi kaito ni mokolo nang kaham ya nang Jisu no poito jefro khlayo afrusu nang kaito ni mokolo kaham. Hallelujah. Kaito ni mokolo kaham ungnani bagi lama tabuk Jisu Kristo simino o lamao nang himpaya sengsani samung humung bai nang kaito no impress khlanya nayo. No, you can't do that. Neng sengsarni samung humung khlaimani bai abo bai neng kaito neng impress khlaimanya neng Jisu Kristo no poito khlaima bai se kaito ni mokolo neng kahamung nai Hakhe neng tabu bo no kebang depend khlai bo phasingo neng kebang himna musung Jisu ni phasingo da nake sengsar phasingo da nini thani wasu tabu. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini kairakma hamjakma bai flya elam baga serai Romans chapter 3 verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nang tomo poito klayo Jisu Kristo no kaito ni mokolo nang kaham. Nang tomo ang kama sam kaham khlaya mahai khlaya thik no tongo abo ang hamiani samania abo thik no tongo phiaba kaito ni mokolo kahamung na bagele asamung ya. Kaito ni mokolo kahamung na bagay right na bagay bo samung nang Jisu Kristo no bakabai poito khlainani o samung no sanango. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagay na serai nogo bakabai ke nang jefro poito khlayo kaito no Jisu Kristo no afro setamo nang kaito ni mokolo kaham ngai mano jefro nang Jisu no Subraiyung ni goshiwo afro se tamo molbrum ni langman nini engo. Hakhe tabung nung bobo hakhe ya prishanai nini thani wo choice tabu. Hallelujah. Borok excuse khlayo tamu kaidon ko ba khanapan serangana girja ba khanapan thangana tabugani samung bobo asuk lak ni project mon ba khibinane ni sau guna jita nung tambai pajagi tong thing no tongo nung aji tong mani rang aji tong mani lak aji tong mani bebang thik no tongo nung sabuni bagai ara sabuni bagai nung kaito no reject khlake nung naidi rang ni bagai nung kaito no reject khlake busy ni bagi neng kaito no reject khlaikia nini bagi important eternal borok tongmala kaito no se sengsar to temporary se aka sengsar ni mongsasak samung ni bagi neng kaito no reject khlayo kaito ni kogno khanana ni reject khlayo hungke neng boma hake ya appreciate tong tabuk neng nai di. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, tam ler khasu girja ni hlayo ai samung thanangan gon dakasakan paire redi ni hlayo ko bangoro ba tam nungo niyom khlanya bagi je phayoro Krista nang khani da nang girja thangba nang kaito ni basa nang ba kok nago nang bufani kok a kok no khana bagai nang thango ganti no nang tangi thang samung sara bagai thango obsa rak na bagai ka kaito romani pholao nang tajang na bagai tamna bufani kok na nango a kok khana bagai thangble nang samung sara bagai thangble nang spiritual food pholani samung sara bagai nang thango aro niyom kanon khanya bagai nang thangya hakin nang tangi girja ni gonta ka sekon ongkhuri phanya musung ha nang tangi girja thanga maktri phai because nang thokjagya pholani samung no sengsani samung nang belai important nang jago sengsani celebrity sengsani position nang belai tor jago thangni nini lama nang thana musuke but right lama obono soi bufani kong no thokjagai soi Jisu poito khlaye bini omang kusangai bini saklomang lenglawi tongnai abor rok se hamchajak. Hallelujah. Praise the Lord. Aga kungma borok sara aga samung humung khlailia haida nang samung khlai puruke kerengi me deba Jisu ba. Hallelujah. Enga o samung khlainya bagai Jisu no reject khlainya nango haida jotoni bagai no 7 days Sunday jotoni bagai no holiday nini bagai ketang holiday asala you ni joto worldwide se accept khlayo Sunday holiday. Okay,
nung ho holiday kai to time spend khlai da no extra samung khlaina nangai ni so busa buti rong ni bagai sukba sakba rong ni bagai nini busa nini jare de kathang ba nini sukba sakba nini jare de kathang ba kai to kathang ton ma bagai si nini busa kathang kai to kathang ton ma bagai nini sukba sakba okay kai to nonok kathang ton ma bagai si nung tini samung khlai manu Hakhe asik kathang ton nai rwui sar rwui khan rwui musangri ton nai nyo nung salsa phan borom rimanya hallelujah praise the Lord salsa buda nung borom rimanya oh one din kaisa salsa buda nung borom rimanya kai to belai kaha abuni bagi no salsa par no complain riya nung bona reject khlai thango haipan bonno ya pha pheloi na singui tongo bufro nogo ki feel no hnai borro kai to no reject khlayo but kai to borro no reject khlaya ya pha pheloi na singui tongo bufro kha ki feel no hnai nung borok buthari pan tongi di sikok phanangi tongi di dagai phanangi tongi di je suk tomung sitra pan klai tongi di nung je dino kha ki fili phainai a dino no bonno no kbagi nanai kai to no hamjago obok kuboi aburi bagi no tuma bakpar tuma sikok tuma borok buthanai jotoni bagi no nobar baksa jotoni bagi no satung baksa jotoni bagi no chámung baksa bebak borok ni bagi no ekheno bo hamari klai tongo tangi mana nono ano hamjago Hallelujah. Praise the Lord. Nung se khaki phili a kaitor bai kbak jakna bagai ready da. Hallelujah. Praise the Lord. A sungsani ongkhorei phai soi kaitoni akam khung bisingo hapna bagai ready da. Nini thani choice tabu. Hallelujah. Dormo tak khlai sidi a dormoni ongkhorei phai sidi. Tamo hongka ke ang Christian dormo happai ka hanisau. Christian dormo happayo bufurun simi nini soi babu dormo khaba. Nijini babu no sabo dormo khaba ongkho dia religion ni ongkhoi phai dia ni soi busani position sok pai di soi busangai bufani alai dani malik ang phai di hallelujah praise the Lord tamu khlai ko dormo khlai pu hari wana ma singsa blasla nijini babu no so dormo salam lai jak kai to nini soi babu se joto borok munishu kai to naran so ongkhori phayo no obono dormo sanamai haksal tak khlai di kai to no busa khlayo nung khebla kai to no dormo sanamo bahai keng sinaibo hallelujah kono dino dormo busa abu phani sompoti ni malik ngi manya soi busa se malik ngo soi busa ni category sok pai di okay tini dormo khlaimani bagino sunday engke are tini jora kari thangli ata ang bahai nogo suri jong ede ni sau ao thing no tongo bebang thing no tongo okay nini bagi chámung ready khlai jak songjak girja nogo kaitoni kok khnanani sible khnawi yasai phainani sible hallelujah ganti nogo chámung kothok noke klaisa ko khuri sau kaito nini bagi sapta kaisa asuk lengui phai je nangi tongoni chámung nini bagi ready khlai kya abang khon khana tongsa kya hallelujah kaito kaham mini khairokma hamjakma bai flaya tini dormo khlailema bagino omo grongni botol se omo grongni botol se boro bai kokta sari mera khongnai bati se boro dormo khlaine rok ke hai hinlayo nangda a borok ni malik sabo rights ru no te khoroksara judge khainani sabo rights ru no nini khomota tong haide khoraksa no majra rnani nangda malik nangda bono sanam nai borok no kaitor se bonugui tongo sabo tam khlaya kaito no khlaina rodi kaito no chámung khlaina rodi nung aro narata thangdi barja ba oboro ko khanaya madar di bono tikhai ra hodi bono buthar di bono sabo nung ha borok no majra nai nung sabo borok no buthar di nai nung sabo ha bini saya jasakman kotorong tung bini bagai bufa tongo bufa bono khlaina rodi te khoroksani busano nung correction khlaimanya bufa no ma khlainai okay nung tomo khlayo correction kanke nung tam hanjaknai murderer hanjaknai haikaba borok khamya hanjaknai nung kaito ni busano yagrana ta thangni tama wansa tama thuruksa tama tiprasa tama kubun jati jesa jati phanangtheng jotono kaito ni busa kebono nung judge khanya ta thangni kebono hamya phunungna ta thangni babu nugui tongo sabo tam khlaya bo bini khlaimani manthai bo mannai bu phano decision nana rodi buphano khlaina rodi babuno khlaina rodi nung sabo nung a borok se saya to sikok wngkha a sikok no buthana bagi nung support khayongke bola sikok se nung le borok buthana sing siblasla
आ borok sikok wngkha dagait wngkha ঠিক no tongo a dagait no botharnani bagai support nung khlayo mane bole sikok se nungke borok botharnai se tabuk nung borok tongna musu okay koroksa borok rapist panungkha but just tomung sitrapon klaijak wngkha ঠিক no tongo bini jaga bo jespa nungra siteng nung bono botharnani bagai mazrana bagai support khlayo ba nung aboni bagai kaprai tongo hunke nung bok category sogoi tongo khanai di bole sikok jora se khognai jora se dagait jora se nung lewasina botharnai deibo hamya nisala hamya abo shitutui shiatutuya shitutui si kaitor ashike hamza khao sungsano bini bushano rohor kahani sa mane bini hamzak mungno rohor kahani sa a hamzak mung sabo Jisu Kristo a Jisu Kristo boro tabuk nini ani bisingo haleluya nga hamzak mung Jisu logi tongiba bahigate khorokson nasleman hamzak mung Jisu logi tongiba bahigate khoroksa bai walaiman hamzak mung Jisu tongiba bahigate khoroksa bai ken nang asake hamye behave khlaiman hamzak mung Jisu nini bisingo tongo hunke haleluya praise the Lord nang era hini saksang mone khlai kaitoni busha nang haleluya nang sa saksang kering jagi tongo o sangsar chukna ha bebak ni malik se kaitor am malik ni se nang busa angke ba nini mang seble bebak nang sa saksang no tabuk phalak busa ni category hini saiman ni bagai saksang bigra khangra kering jagi tongo but nang keri diba nang belai ganang se nang belai alai da se nang kaitoni busa se Jisu Kristo bai kerengin nang kaitor nukuni borong kha kesam ni yogi ketalan nang sok pakya ni thanio kesam bipiring sapan kerekya hamya bipiring sapan kerekya kaham simisi edeng siwo haleluya bahake Jisu Kristo bai nang kereng mani bagai abuni bagai no Jisu Kristo besuk important ni langmawo tabukle saiman sidi serai engsidi amen haleluya kaito kaham bini khairokma hamjakma bai flaya haleluya abuni bagai no jese borok phano Jisuno poito khlaimano jese category ni borok phano Jisuno Subraiyung gosi phaimano nang jese category phano tongdi poito khlayuble kaitoni mokolok kaham Subraiyung gosi khable molbruni langmanni wngkha any category jese category phanang teng nang tini Jisuno poito khlaible bkhabai ke bishas khlaible nang kaitoni mokolok kaham wngkha Jisuni bahan sakak jangmai nini hamya hamkane nang bishas khlaible hamkan nang Jisuni thiko songmai Sumsok Nakarjakma bai bisas khlaible Nakarjakma nang haleluya bisas da khlai abose poito do khlai abose poito khlayo nang kaham ke Subraiyung gore gosi nang Jisuno sadi obokok bai o Jisu nang sani Subray sadi obokok bai o Jisu nang sani Subray sasidi o Jisu nang sani Subray yes nang mo thangjaka thimung ni bagi kerekya haleluya praise the Lord kaito no haleluya nang tamuni nungnai tabuk babu hni sin nungnai tangai nang Jisu Kristo no bisas khlaye Subraiyung hni gosi oi kaito ni nukuni borok bushani category sok paikya haleluya nang o sangsar tabuk bok category tong borok bo thanai da sikok da dagai da rapist da tamna kwbangma tomung sitra klaijak da no matter nang khaki philna bagai ready da nang poito baike ya prishna bagai ready da Jisuno poito khlaike kahamung huni saimanai bono poito khlaina bagai ready da Subraiyung ni gosiwoi mothangjakna bagai nang ready da a molbrum ni langma sokpaina bagai ready da tabuk ni thanibo hallelujah praise the Lord te obakena sungnugo verse 24 yet God freely and graciously declared that we are righteous kaitor malik osangsara sramnai tamani declare khlaika you are righteous we are righteous kaitor se declare khlaika ble tamunai yet nisa God freely and graciously declared that we are righteous Romans chapter 3 verse 24 kaitor bai thangse righteous kaham sumsok krei mazra krei kathar hamchajak hwnwi declare khlaika nono nang hain hai saksang sumsok ganang hwnwi gosinai sabo nang saksang mazra nai sabo nang saksang bathar nai sabo nang saksang kol nai sabo kaitor se kaham hwnwi declare khlaika kathar hwnwi declare khlaika mazra krei hwnwi declare khlaika nang sabo ro saksang hamya hnai nang sabo nini busakna nang dukho roi tongo nini busakna nang homni no wana roi tono tension khlai roi tono obo tension nani joraya Jisu kaham engmani bai samung kaham khlaimani bai kaito tamhani declare khlaikya righteous kaham huni sunu declare khlaikya
Hallelujah. Abuni bagina Romans chapter 5 verse 19 nung nai di. Koroksa borok saya klaima bai hamya eng bai kha. Thik no tongabo borok munisho hamya le engkha. Bahai ke Adam kok khana yang mani bagai. Dei koroksa borok kok khana mani bai bebak borok righteous hanjaka kaham klai rezaka. Sababo Jisu Kristo kok khana mani bai nini kaham engkha ani kaham engkha. Hamya klai purbo nengkeri kaham klai purbo nengkeri hamya klai mani bai hamya engkha tabu kaham klai re mabai kaham mungpiuka tabu neng bok kategori ni borok kaham kategori ni borok neng boro ni borok kaito ni nokhani borok neng boro ni borok hamchajak borok tabu gosina simise kaito ko already accept klaina ka busa nei neng tongna naya hangka batai tam klaina dongba gengma borok tongle busa buha bai tongna naya no tai tam khaya tong kaito ko already no busa gabang ina jakse boro rokse ongkhori thango neng ta ongkhor sidi sasidi o kaito neng nani babu ang nono bakhabai poito khlayo Sadi Jisu nangani subrai nono subrai ni gosi mabai ang matang zaka timungani bagai kerika gosidi shadi hallelujah praise the Lord kaito kaham bini Nakarjakma Hamchajak bai flya kaito tamni declare klai okay seng nokha tabugle God freely maganang mungsapan sanya nin thaniwo rathar phaji ni saya okay holong ruju phaji ni bo saya maise tong ni bo saya freely maganang Kaitor maganang tam kya and graciously nisau. Okay, belai khairogui. Declare that hai hini declare klayo. Tamo we are righteous. Tamo sengketharangka kahamangka hamchajak wngkha. Hallelujah. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins. Bufrubo o kahamno chini sako declare kya. Jepro Jisuni thui kosokha. A thui baike joto sutai tongmani soir baikya. Jisunu thui kosokma bai chini joto rin tongmani hamyani joto bemarni joto sumsokni aborokno bebagno Jisunu thui baike hoir baikya. Okay, ajer thaino reir baikya Jisunu thui baikya. Hake sentau bok category sok baikya kaham ketar hamchajak category sok baikya. Jisunu thui kosokha nini Sumsok Nakarjakma Jisunu bahan sakakjaka nini ani hamya hamre rezaka. Jisu kok khanaka kaitoni mokolok kaham wngkha. Jisu krus saka thikya neng ang thinya tongmani bot thikya kethangai basaka neng bo tabuk kethang category wo kaham category sok baikya tabuk nini thaniwo tabukle nini thaniwo se ashe kaham sok mani yaglo sudo ang kaham khani gosimai yang taitam khanya tongba Jisu Kristen bahan sakakjak bai hamkani gosina musung yang taitam khanya tong gosu gosina musung yang keba gosina rong keba hamchajak hallelujah or kebang ma tongo Jisuni bahan sakakjak bai hamkani hima bai bemar kusuk kerekya Jisuni thui kosok mani bai Sumsok Nakarjakma hwnai rokni Sumsok kerekya okay Subraiyung hwnwi Jisuno gosinai rok matangjak mu sok baikya thui mungu kerekya hallelujah praise the Lord sini kaito belai kaham bosono kibia bosono yakaria hallelujah praise the Lord hake khasrang sidi he declared sinners to be right in his sight when they believe in Jesus and Isa oma hake sing verse 26 on hake bono hallelujah praise the Lord tamo kaito ni mokolo Sumsok le kerekya ke upano am bagino ani Sumsok kerekya o Jisu nini bisinte ang kaham wngkha ni gosiwi kaito ni phasingo yapri shana simisi tabu hallelujah praise the Lord so abuni bagino fadi sing belai keno talika kaham belai keno hamchajak sing tong thokna ni se khapang srangna ni se o hamjak mungkong no bakna ni se o kothoma kahano te khoroksa takuno saina ni se hallelujah praise the Lord siring tongna ni joraya Kuthui hake nilar ni tongna ni joraya khapang srangai bagrom bar sana ni jorase ani kaitor ani langma kaham khlaika Jisuni bisintui ana hamya hamre reka Sumsok Nakare reka ha kaham ni slai kaham wngkha thimung kereikha alaida wngkha hne gosina ni jorase tangi henmale neng ang Jisuni bisintui belai kaham khlai rejaka hallelujah praise the Lord phadi khasrangai oma hakena tong thoklai tonglai khapang srang layane hallelujah alaida ke hallelujah yapri shalai sibane tang hemale nini ani yakungrok yagrok bukugrok busak bebak no hamari sitabu nengje jaga yakungriyo hamari nengje jaga yagriyo hamari nengje kogno declare khlayo abahaina ungsinai tabu amen belaka hambai singjora kaham nalakya te kebang masubu sureng laikya angte aso kolok phasing thanglak phiaba jetu sing the body of Christ nei kasha nukhong ung laikya okay
on no khungna kaitor bless khlanya musung jago on no khungna kaitor hamari khlanya musung jago hallelujah praise the Lord naidi kheto bagi rema bai mai slam nogo sokpaya mai golao dawi manya kheto ta maklai buslei masaro okay nung ang zo tuna kheto sokpaya tabu jisho sokpaya hallelujah praise the Lord akahamo sokpaya alai jangkha kheto ganang mane tamba mayo ganang hanjago na ba durum kheto tongo hono ba ganang a durum kheto tongo bai da ganang ba a kheto wo maslei sarma bai se ganang ungo hallelujah praise the Lord kheto ganang jaga ganang bai ganang nya a kheto wo a jaga wo mungsa se kaina nangnai buslei sarina nangnai je pro asainai bthai thainai a phuse ganang ungo kaitor musung jago sung buslei sartang kaitor musung jago kheto kaham man khaba sung buslei sarsiteng busuk gobang sana musung sarsidi hini sao hallelujah praise the Lord amuri bagui no Colgate company ko gang hainai sana kalayo sabu sinia tong joto borok siniu jese company phanung siteng toothpaste mane no Colgate po oi Colgate da tong jese company phan Colgate po tangai o Colgate company ni malik kaito no 100% ya phanani sika bini buslei bo bojaga sar kaito ni thani saro bini tight 100% thainyang salai sekang jora bo 100% tight ro 100 টাকা আজি mawo 100 টাকা na kaito no ro ang tebo dabalungo 100 টাকা na kaito ro yang bini company te profit ngo 100 টাকা na kaito no ro hallelujah yang rere gobang sarere gobang asairere gobang sarere gobang asairere gobang sarere gobang asairere ake bok kheto nang tabok sanai ning saiman sibi kaito no kheto ro ka the body of Christ Kriston ka chini bokrok jengkha bini busak hallelujah sung tabuk nukhung kaisa on nukhung na kaitor hamari khlanya musung jago on nukhung na kaitor bless khlanya musung jago hallelujah praise the Lord no kaitor bless khlanya musung jago nini langma kaitor alai ja khlanya musung jago abon bagai Malaki chapter 3 verse 10 already description or jak tong naidi ya fardi hini sao nini tithes no nini offerings no kaitor thani ya fardi hini sao mane tam nini busli abo ya fardi submit khlaidi kaitor tam khlanya musung jak hallelujah jate nini langmawo nini nukhungo mok ni oje busakni kok sawi dong kaitor bini nukhungno okay alai da khlanya musung jago belai khom khlanya musung jago kaitor bini je nukhungo alai da khlanya ni sawo o an nukhung sabo male nini ani langmase hallelujah praise the Lord am bagina ang pori won naidi pori khanga sengte srai englayane Malaki chapter 3 verse 10 Malaki chapter 3 verse 10 Matthew ni slide sekang Malaki chapter 3 verse 10 ang pori wan khana dedu verse 10 tam sujak tong bring all the tithes into household so there will be enough food in my temple hanisa ani rwbam nogo jate samung obab unya jat nini busleina nang yafar de hanisa tamo tithes and offerings no yafar phai de hanisa kaito ni nog ba nini busagya diba ani busagya diba nini busak ani busak sabuni nok kaito nok thai kaito nini sramjak girja nogo tongya kaito bini sramjak nogo stong an nok sabon nang ang o nok kaito tam khlanya musungjak bless khlanya musungjago o nogo samung alaida khlanya musungjago o nogo hamari kupulung khlanya musungjago angke busli sana nangnai ble kheto to sungmankha abate keboya sini Jisu Christos se sini kaito se kheto a kheto sung sanani nangnai sini busli sung yapana nangnai je pro yafanai nini langmao ani langmao tamungnai obab kri ingsinai amen amen hallelujah oba you if you do nung tomun khlaike ni sau says the lords of heavens and armies okay I will open the windows of heaven for you and I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in try it put me to the test ni sau asake nung je pro busli kai to ni thani sanai ni tithes and offerings nung je pro yafarnai hallelujah tamo suknahani tailamrok phiyogjakna hini sao tailam kaisaya kobang ma asike hamari burung nini langma sokpainai nung jaga se riri mangala nini thani enough room enough jaga se nung ri mangala aba hake kaito bless khlainai laso sao just try khlainai di test khlainai di ni sao kaito rode ya amen hallelujah description of jak tongo bahike tithes and offerings ya farnai muchungu nung bo busle sanani
kaito chukna hani tailam phiyogwi kaito nonobo bless khlaiting nang musung hungke ya fardi hallelujah ani kok baya ta khna de ani kok no bible tam suijak tong abono khna di ani kok no khna kun profit man galak elamba ko tam suijak tong khna di apply khlai di kaitor je declare khlaimani promise khlaimani abuni ning sinai chukna hani tailam phiyogwi kaito bless khlainai joto hamari joto blessings abuni ni bagai ing sinai hallelujah praise the lord tabuk nukse kheto to bagir khano no a kheto busli sana bagai ning ready da sairia seler ke ba man galak sarnai bornai ke ba man sinai kaitor bor di hino tei bormani ya gulo bahker nai han burung ke nang jaga sari man galak kheto kani sawo 5 kg maislam sa sanani nango busung maisli nang 5 kg maisli ak tabuk to tebu kisa angka tamu a 5 kg sarma bai no 800 kg mane 20 mon rok mano baksa 16 17 18 mon rok okay kisi sa saro 5 kg busuk ba mosom sa ang manpur ke mon mano angke naibi normal nang kheto 5 kg sarma bai se asu mon maislam mano angke kai toro nang sarmani bai nang busuk sar tabuk nin thaniyo nang jesuk gobang saro asuk no gobang hamari asuk no gobang ni langmau kupulung angnai hallelujah aba ang sawi tongya baitang kaito sawi tong nang tomu no musungu apply khlanya musungu sarna musung nini thaniyo okay ani kokle tak khna jaja baidi elam bago bible tamsa abose khna di amen hallelujah phadinga sanusite jotona hambai sing palke sing kaito no hambai re layana oh hallelujah oh shaka talari bakara molori busti kiri thank you lord the body of christ of nini se nang bokrok subrai sing nini besak tong thogo lord nang sing kibiya yakaria phurungo teidulo hallelujah thank you so much thank you holy spirit in the presence ni bakri oh shaka talari makara bolori busti kiri I plead the blood of christ lord jisu nin phika thano oroje kerungjak jotoni shaka sarsawiru lord hamchajak se hamari ganang se oh lord oh borong langman nini se borong ni nokong borong chakri borong ni business borong ni samung homong bebak nini mangse ang nin thani submit plairu lord thank you so much lord afa obha ke nin thani yafaro tripura hasin joto cabinet ministers rokna lord hallelujah cm na nin thani yafaro ADC ni joto EM MDC ro nani thani submit klai lo hallelujah hallelujah oba kino cabinet minister koroksa afa boronggonang NC Debbarma hospital klaijak afa bini sakanin thik thana sarsaru afa ni kasaba ke bini joto hamira hamre zaka thank you so much nang hamre mani bagai I declare healing in Jesus name right now healed oh shaka talari mosti thank you lord for the healing afa ni purpose tong afa nang samung khlayo borok ni bisingte use khladi lord ni kingdom ni bagai tirpra hastini joto minister rokno joto MLA rokno joto CM rokno ang nini thani submit khayo lord hallelujah o riba kharamole ri posti kire joto official staff rokno ni thani yaparo lord DM SDM BDU MDC EM oba ke joto tirpra hastini official oba ke lord bangladesh tong nai borong sakabang ni thani submit klayo india ni phataro tong nai borong sakabang ni thani submit klayo the lord joto state ni nai borong sakabang bless khayo lord ni katha khiyang sasawiru lord hambai nang hamari klaimani bagi thank you lord bebak ni mangse jung nini se lord hallelujah hallelujah je tithes ya phawna jak afa je offering ya phawna jak busli sarnani bagi ni thaniwo ang bini sakonin thika thana sarsawiru lord apa bini nukhungo hallelujah suknahani tailam phiyogwi nang bless khlaika hallelujah nonaboni bagi hambai lord ashik hamari rokna nang loklai mani bagi thank you oh shiteri makara boleri bostiki abrok nini se lord je tithe ya phawna jak offering ya phawna jak te nang bless khlai tong lord thank you so much lord oh shike talari makara bostiki thank you lord nin thani busle sane brok hamsasa bebak nin thani ya pharo the body of christ nini se lord of any ministry ya of oro tong nai ke khorok se ministry ya of nini ministry se of nini se nini mungku sukni bage se nini thani submit khayo lord use khadi sunno nini mungku sukni bage hallelujah bebak nin thani submit khayo amen hallelujah fighting ke asanung siten kaito suna hamzago suna kibia yakaria amen pari sing jotono haine ha girjao attend khlai layana jotono sini local girja tongna okay sing jotono girja thanglai nai sabo basai kok saitong important ya sadi kaitong ni kok na bujana na mana bujidi ana phorangdi thangi asugidi kaitong kok khnai di khanamani yaglo nogo ki fil faidi okay kebo nini ani buini hini aro abo tangdi khanadi ki fil faidi
Hallelujah. But bobo kubui bobo chengra nang tabuk saimano. Kaitoni kok bobo sengsani kok bobo nang saimano. Sengsani kok no kibidi soi kaitoni kok babuni kok no khanadi yasakdi. Blindly yaprita shedi keboita thokajak Kabangma jaga thangnai nang painai borok mat tongnai srwngnai je kahamno yasakdi hanyano kibiridi kaitoni kok no nalakdi sengsani kok no kibiridi. Okay? Tabuk nini thani bose. Piaba keboi wala yata thangdi mo chini mo buini hna ta thangdi जों काइटन नुखुनि बरक जों जतन थानसा जों जिसुनि बोसाकसे बखरक जिसु जोंखौ बिनि बोसाक एमेन एमेन फादिंका सोंनो सिते जतन हामबाय काइट काहाम बिनि खायरकमा हामजाकमा बायफ्लाया एमेन जों जतन गिर्जानि बागै याप्रि छलायनो ओके